Mesa Kapima San Masa sorry. Perhaps the people's from Jumedi, before some hate grounds, no, I'm not quenya kakramfa entum. Na mene any enkum, maybe I'll be able to me a frame na yenshwe ensua ya ato. And that day, or how ye the abre baby a owo. Na yenchwe mpenfo adwen ensiso ententem no ntu hwana mo emfa emayansana breach kesebi abo. To me a frame 0302 211-701-4 0302 211-701-702-703 and a 704. Friend, any other topics on na any wansana wako na mene kwesi asempa akodi enkomo na ya baby omo ejina enede for people's from no esema for ede egu akwam ede magana abansa ban NTB na abanye ho adwuma my first of course but menka say safari tissue ene say obi age atuma ye yusu maka to say wonto bia wo ha ho say wontimi to safari tissue no ebia wo ha ho pa wonya so beto bi ene mani me ye ententem ye se na be ye betimi aboa ama wagina wona so eye maka to say covid ya abenti ene amanfo agya handkerchief ye de be pe anim no eyusi because one hwe na de copy pen fifire na ati yade bi ati yade de free one mu a na infra sato na sare handkerchief ko na de ti yade na safo na akwese kosi koso gina kwante ban sada wo hia tissue a emu edru etese handkerchief na etene se oton ketenkete ni bia na hye obotom wi ba ko pa bia no ato atwene boko unya asem bia wi ba ene boso wo fom enya no nko ampato tobi ko fie na o koyo hu ye e wo washroom a wo de akọ wo restaurant wo shop bar eating joint be a will be a tissue I make come for the amount a safari tissue baby to oh my Ghana baby so and all of my make say Franco and my papa abedwaso Franco Trading Enterprise as na make say a iPhone say a Samsung say a Nokia and phone bay and I will pay ti phone no koto a ya no wahwe ne ye beche na ye papa e de maw 2 ne ne buo esanso e wo fom baby wo kwa kodru phone no de o tentrem de body bo chiro bi say mo ana mo hye wo hanum na mo de bo bi ato so na say de but the same phone na obi akofa de banana bi na Franco kofa de bo na Franco fa free baby e phone na kasa e je Samsung a baby e Samsung phone na kasa o enye ni asablet de am obi a wo ye baby a senkan e Samsung phones na ha no oba no aba betu e de egu shops ahodo no wotimi anya bi ato say ye TV e na wo pa baby ye TV no say be say Samsung TV e na wo pa Philips TV Sony TV na wo pa baby ye sa TV no na e Franco koto na ne ma no e de free say na be yo chine so koto na asemba ho na so ba na o say samawa enko ye chiwahwe obi a ejina me tom ne ma nyina o Franco no tina makosisia BBM used to be a Franco Trading Enterprise na meto ma de edi efri Mr. Roda enkoto de on kwanche nkonya asem hwehwe papa Franco e won kran tema kumase ene miamia ahodo na kwachi o Franco ene mama dina se uko one open post office no open madina post office na udu papa Franco ene etuawe emsa things one Absa Bank here former Barclays Bank Absa Bank ne di ene metwe eti kwa muncha o madina na ekoto one papa efa efri when from se na eno mo so etimi eni enkombo na fe meka biem sa no peye nsu ahya se egugu ide eye ri choko ena yepe ri choko eno a ne nsu atotwe ye boy ye ne hyehye de agu ye body ne yipedua no ebetimi agina ne na so eye pa ri choko enkwara ne ekosku a ye bi mo mfanko papa wankasa nso wo ba to flask to na bi fagum to take him now onim kakaka sa na say o dem answer richoko e de pa yakase koko e na ye de ayimekoni makodo mdui e na so yase ye de Mpensenpensemu ne de akoye the people's from Jumadie bro kwasi asempa aye krado na amenko na say kwasi awia menro eni kuma before that man pick call we asana mako asempa hello Saba, good morning. Good morning, bro. Boko there. Me bacho boko na so. Yeah, they am here some yet you. Me bacho suna to no. Yeah. Me man temu how I dia papa ni say. Area be. Yeah. No Wenchinchra. Yeah, Wenchinchra. Okay. Yeah, tell say akwan no
Amonya kwanu we kwanu nye enti se so to kakra bi a na ka se be fa kwanu bi a no o bi tukazim ko kazima okay. Okay. Mate, but Akis me good morning. Good morning, Fakwasi. Boko there. Adunya cheye, Fakwasi. Oba kwaso so abre. Akis me, dia na kwaso ba bia o. Opa yakopon sira na adwuma aboma Ghana man. Medase. Na every man there do. Fakwasi Krobi Adom number 2. Okay. E ho na assemblyman Mr. Austin ewo. Na Fakwasi me hu bi da say contracted me ye kwan na wayi akire no wayi bifiri no akoto aso wanim. E ma say Adom number 2 e pan no enya pra. Mate. O me ye ho adwuma da se be Akis me fa cha mintimi emfa ofrefobia bem. Kwasi asempa aye krado e wo kokrobite. Na me ko bisa asempa se die na ekoso kokrobite. O hawo amanfo atim ho. Sakwasi akwaba. It's in the Greater Accra region. The People's Forum and other pay de bro. Midin edi kwasi asempa. Abusia o shemachia. Enye sembe to bola gui. Ba we na hatimemufo a omo ha. Hwe bola esum ha. Which is not far from Baby Omote, any Eponoswa Hayana Ewo, na Ohau Bain and a Debromo, and Yaba Kokrobite ha anopeya, near Nitimemu for a Baba Chichin Como, na fe ye bisomo bola esumhe, a banisacrana bola and a starte, and our face or how Bain and a de Ebromo, Danny Daniel, and so Tokrana, Yana aha, that's the saying, because me buy my car pro boca cra and who say. Ensio to a chibola no ekogu eponum ma me bent mamufo na fe meni omo entwetwe komo obetimi a join here live e wo Facebook na fe who the real situation wotie e wo Adom 106.3 FM and I was saying e wo Adom TV the People's Forum Kokrobite ma me ben menua we nam ne entwetwe komo chairman ba jo bibia bokode nyame Adom ma wiega yeah okay no problem so they can cry no mama okay right no kwali chemeke nyemeni ne ba kpihie bia ne fio miake bia ji kokrobite ni kokrobite bia wo yo shimbo wo fe bola bia ni bola bia ne bawo na kanyu mo ne kan ne elu bola ke ya insure mi ka wota hie insure na hin no ko fe ma ka lo ake lo eje nu yin ke ba efe to mo dwe ya nu na abu baba o ni fio na agba ke ha wo nu wo won pam la lo bia fai ne ba kwe ni ba die bola ye bie because benika nyombo ne elu ok ya nsure mi efe na agba kan wo wa won pa fa ni gba man bia na because bola ha hila bola ke hila ba ni eni bola ye ke eni nsoko yo to ake ya ma mi efe ma ke ye nsure na anu wo won pa mla lo efai ni ba pe ni efe no ku ya wo dabi na me bisa o wan mo na ye bola no wa oh eni wo man bia no ni wo fe wo man bia no fe because we be baller things no ke baller ba wo mi no ha no create no wo fe ni so wo lenka agbene bia ne e gba wo na wo won pam la lo e fa ni ba ko e ha wo yo mate me da se abusia na se de okan no tofa bomo ane se o se baller na e wom se omo ane create e but e ade asese de e mini wo mo e ha wo na baller no ensuo etumi twe no na de na kogu epum nti apofo koposo a omo kwa akọchi nam no ombetwe yi net no nese bola nkoa ana aba mame bacho mame ne oso nkasa no ni bla yuo na kanoni no na sa yuo na kanoni kokobeti asafo ache no na yuo na kanoni bola le gbawo na acho gbawo na ni ka ba sho na wona eko wota dweso ewo amlalo akwa na efe no ko ha wo ba lo dwe ha wo ko di ka ba fi agba fi ha wo ye sho na di ka wo ba patansi ko wo na gbonu wo vote wale skafe ha wo na gbonu ba vote wale isa ni epeji ene yo mate me da sipi ite ankwale no ni ko bite fe asapata yue wo fi se papa npe aka bola ni boss ne kan mo ne fio no be lo ke show mi kan mo ne fio no be lo ke show mi ni wole ka te wo e ka adudwe so ka dwe ba wo be lo ye te ona lo ye ke temi dwe so di no ni wona na ko ta se so na nwe be fu be ya wo mi be wo nye wona ni wota o be de wo kwam na ye fa yi wo yin da wa wo kwale fa ya ji ni mi na nye e ka ya ko mi awo ni ha wona bola kisi ni bia de fe na gadi fe asabe fe awo ka wo ye ni bo ade gbande ji be ni wo no ka ni bi e wo wan kwafa yi no ni wo bla mo fe atfata yue
officer pampa aka na wi wa kwa fayi la ka je na ka na fi awo wo vote wa le ke amala fi awo vote wa le ko te wo yo right that's it me that say Eja me bacho good morning. Good morning. Number choose your first. From me as IT the second. Okay. Kokrobite chief fisherman. Okay. Kokrobite chief fisherman. Again also betimi akafa ball away. Yo send me nu kanu sa ye so ye bompa na ye papa pacho se ombo modern omba ye bibi mai because akakakra na ye be vote na Kokrobite ha vote pa ni vote ha pa nti ombo modern omba ye bibi mai me nkon tintin. Right now as chief fisherman say okoposo. Yes, me kompo. Okay, nti mo koposo a ball and say ne sifa ha epo no. Yo beginning no ye be hu ye papa mu na bola ye kompo kra hu bola bia be sisi a unya tu net no a bola nko a won ye nchinam bia bola nko a na ye chi kankan se nso to a ndie nso na no ndie west ya na ho nso ba pa tourist ba de bia na tourist ni na mo no but se na nu an so to no na say ukosha say em fa boys ni bi na ye mprapra na ye hadwen me hwe baby a mo ball yi wo ene baby a mo dan sisi a na anya bia ntontom enhamo wo area yo tontom the west tontom high pa yeah wow enti e mancrofort ayare o ma me bacha twe be me na me ne so ntwetwe enkomo bacha obebo odin a kire me kakra anto mi donye Kokrobite noni Kokrobite asafo ache ba yue wo fe won fi se bola ego tontron ka wa ka mo hie wo nye wo no won pa mlaro e fai ne ba ti bola na ha wo ka gbapo na fe e bi o ba tanshi ni wo ka mewole no won pa mlaro e fai wa ne wa wo e bola ne e ja ke bola e wo ila ko hu e gbapo no ho bi e ka ko mo gugun onyomu no won pa mlaro e fai ne ba wa wo ye bola ne he mo na ba fi agba ha wo ni wo tela sisi ni wo ka mewole e ja ke bia ne bola God can you more nepe ebalo fe ka wo show me ka wolete we abalo allo lo ke ba abalo bola so mo ke ba machi no won pam la lo e fai ne ba ti bola ha wo ne ba fi agba e ma bi ha wo ni ka wo tala hie wo ka me wo le bonafo na he wale ni wo ka vote wo hale no we mo fi ope right. But you see, I joining Adom TV, Adom 106.3 FM, Kokrobite, and Yawaga South Municipality, the People's Forum, and the Brown Medin Edikwesia Sempa. Now, Oba Kokrobite, how more how a baller is soon mechino, and then some Anna Omoka, Mensaka, Mami Bakosuaha, or Pasodin Sem Tuja, Mama Bacho Yentio. Yo, baller no. Bola no gbeowo aba kwa he no afe no kwa hawo ka fe no kwa hawo wo ba vote wo habo ni over time ko ni woni bi fa ya hin won pa fai papa won pa bo fai ba fo hawo no o hawo bi afe kre aba wo bola tisi hu bola tisi no gba wo na ka ba wo bola tisi wo ka je ba wo me ka ba wo kete sika ha wo be na ka shuo je no akaba hwe no won pa fai na aba fia wo won pa fai na aba fia wo aba kwa wo won pa fai na aba kwa wo won pi bola iso bola fe ka ke wo je son analo akademba ka ke wo je Kaba, je, lo come kam, won pa fai, ni nomba ne akwa sho na abu. Fe je, ka e ba tile no, e yan show me. No, ene wo, we hia wo, aba fe an wo, won pa fai. Mate Habusia, the Mete, J, and Udia, Mete Passa, Okasa, the People's Forum. Now, Medoba Corponano so enche. Now, if you walk out, share in Siotua, Bebia, and Siona Echibol and Ifi, Ediko Guapunum, now Omokopua. Instead, some betchinamno, Afedia, a ball and qua, and a omochi ediba, and Tichebemia, Nambacho, Mamintia was so one was Kakra. Right, Chamat, me bacho, Bray.
na ebe kasa bokode kwale numu wo yu an kwale ni de bola pe won si wo bridge won le gba wona kenu bo ne e ke yi ma tu di am fe baba ko na wa fi o got time ni e a bola le ka fi bola sana fi bridge won ni nyo ni gba wona no ye mam no die ne wo pa fa na fi le ken tu mo ni awo no pe le ka fi le ka wo vote an manele na vote wa e bi ele kan fi awo wo wa na gbe ko vote asken fi awo ken gba tonton kan ma yo kan bi ne wo e la o de gba ye mami wo mi amba yu pa jo chami o ni pa fa na wa pe ni ken tu mo na fi awo eke no di o problem ne gba wo na e ya show mi gba iso na be wo le hun na kam te wu e ga gba chan ni e jo esun am lu wo pa fa bola no igba ona na ba lo bola na fi obi je won awo na fi ogota awo aga nu ken bo ne ya wo shiam anya wo pa fa bola no agbagba ma le bo mo ne ba fi afia awo no pe no gba ona mami Mate Hebusua enti how ni nyina eye bola no but yen kona fa menchel ba bia eya nsuo no to a etwe bola ne fa de kogu epunum o hwamechi a bola ne de esum hopa eye bola kese a wo ba kokro biti ha omo how eno no enti obehwe menka ne gata but we na yensuo no na create enye se gata ene etwa to ha enti sensuo no to a ba bia efa ne de kogu epunum na etwe bola no efa gata we musa na ediafa nduana se ente me ba cha mo ntwa ma me ne ehu ba bia efa na ediafa nduana se ewa ha na de akwa kogu eponum ye beko ne akwa akohwe baby a bola na ekogu epono ba de ba kwa me ba ya me hu wa ha em say aha omo ni public toilet enti omo sori anopa bola na so bola ne nchen pe eho obosa branti ababawa wakoto a oye ne hu ye ade a ehapa ebe mo so ko mpona no omo ko koto mpona no na o ma ye de ombeye na o ma sori aba we nyina ade a ewo se mpanifo ebehwe na at least public toilet bi kra ombeye amatimamufo omo wo kokro biti afi ma memfa onko epona no na ko hwe se de bola no ekọ eponu mu a se de eye ene apofo omko epono so no omko a edien ana omochi nti aha na omofa kọ epona no obehwa epono so na ehia ye na ebu asoche ba no na ena no pe wo hwa otimu se epono ayiri pa ye ba na me bisam se epono ba bi abe de omo se na tie edu ya wadade a wo hu pa se indeed sa anatie well currently my baba bia nsuo no etwe bola no edifa ebegu eponum me de kan show gata efi esro ho ba bia nsuo no agasa create ne gata edifa enti gata ne ne efa ha na yi bola ne nyina na ababegu ha enti sa soche ne ba na be yi bola no na de akwa kogu eponum ade a eha ye pa me bacho be mame aha why aha enti obon se epona yiri aba ebeswa bola ne bi de akọ enti yi bola na de akọ akogu eponum enti apofo no kwa de omunya eye bola de ekoso ewo kokrobite ga South municipality me chief fisherman we chief fisherman bachobra me bacho afi treyen bola no how they have say ya ba be hu se ba na begu ha aden na munye bibi na monfam block ha se de be ya nsuo no enyi bola no enkop yo me da se menua disana wo kanu imponu eye sometimes no esai nti ema imponu tumi ba e ba speed nti wo ya bebe kra imponu ba tumi asai no yes because enye ha na imponu no free imponu no na e wa che but wo ya bebe kra say wo di stopuna imponu ba sai no nti enu anu say mumba buaye na ye stop bola no efri akire ansa na ekọ mponanum enfri mponanum emba nti enu anu se ye be stop sa bola no a asa ye hu obi a onfa nkumu ana odibegu bebe anya ye betumi achin ya chairman me bacha also be ka be chwe me noni yo minji mo beni wulache awie na kan no ni wonye a stop le because ko won kwani bi ko meni yo bi no na kan show 50 na kan ni bi wo wonye ni a stop ni kan show mba ni jo aka ni ka simo won pa fai aka lele show na ku emeye
ni sa ni dizin zun lion bi ne ahia me na me sa nsho na shi bia na me ifa no ka me chief executive ayin aka we kwa ne me aya fafio ko na anye na ka sa nsho na ni apele nsho na pa shi bia ne tu he no ko ya wo na ka me to mo sis nji o ten ni bo ba me no di me ni bo nsho na ni wo won pam da lo e fai ni ekwa ni efe no ko ya wo ke ba yin we me ni sa le won aye kwa gbe na me sa nsho na fine because bi eni le nsho na ni mo fe mo ba di o nchile bi e wo won pa fai ni government ekwe am da lo e ni efe no ko ya wo ke ma si se no ni pa si se ma le ni. The People's Forum live on Adom TV, Adom 106.3 FM. Me ma me ba ko se si ana ko na no ba em se enko penam na odi akofie akọ ho no anya bi aton ma me ba cho boko de ya nuye me pa cho impona no mu ma bo mu nya pa ne isho na anya ha ni asa je pepo o da ke enya me block for me ba ike block for me ba na ba ka mi e be pan o me ni ga sa so na wo so na ne kwa na sa le papa ni ka boko ba ne na wa ka wo so na ye po ne pa de me pa ne pa o na me bacho me wu se wu krapan na nka wo kwan aka mi ko to nam na enam wa nya bi man ko ma da mi ho ya si wo ma abo awie o ma abo awie okay nti na wo ko right bi ni mo ba nti me sa ya wo mo ba ha no wala busia wote ma me o se tourist craba ha do mo ba no betena ha brofo no enya de a eye fekra enkoyi enti mpanifo enye ho bibi na obehwa ha even though baller wa ha no so but in fact insio na ni efe pa ben ye nuane ma o makopo so aba na ameni o mo ntwetwe nkomo me bi se o mo se o mo kopo so no edian na o mo enya ede baaye abusiafo bibi aboko de me mbo amo na yan twibia na mbaza ai membo andi anchebi okay na bacho bibi aboko de bibi aboko okay great na mo ko aposo to say pora no me de mi nko bi okay german e bacho brown na bacho boko de ye frozen e fe mi ninja okay ninja bo na mo ko aposo to say eh yo mo nya nam ni bi bai oh kakra bi adentina kakra bi say rubber won so mu nti ye ko ye nya hwe rubber won so no rubber won so mpa na why na dey rubber ni go say go test no consume no ono na yi rubber gun so no mu no un say first no na enye rubber first no I go first no na aban enti nyinya poto say dey poto say rubber nko ye ko ye nya hwe ye blessa ye nya hwe na say so ye nye na mu so akobolo so ko to bonu ye be didi ye mamu ko school nti se ye be de mu che de be ye ko ye nye na mu na se ye ko to me ye to bonu ma ye be de ye mamu ko school nti ye sremu mu hwe ye ma ye sremu pa chairman na ba jo so e ka we be chem oh to woni bla yo na kan no one P got the senior your man me em se kan ba ma fe em se kan ba ma fe 1P wa umodu ene piete show man kene go ban show na man kan me ya we baba o bu akaje ne ke prekati chichi mo fe te show ka ngwe ya nwe amedu ya ambadu ya ba o aga loji enye ya edu o npa fai nya ba wa ko ni afi gota ko ni wona idole wona wa wo le me no ji no ni okokwa wonga meka wobi amike ya school won kwa ifanya ba wawo ati bedase ma me ba chozo so ne me be kasa kakra fa ne me di banya wa bie be na be oyu ole na kan no ama me ya show mi ama na no ni ya mi lele bo ni dwa ebu a hie ka de 1P mo kwa na bie dwale enu na me ya school wona no ko ba show na ka gba flow ba yori de no ba lo ka gba attention ta fa je kwa akolo onye de ka shi dushka do obile ya school ba kwa ko obile ya ka shika fe yen pata be police nye wo se no onye wa wo oni bedi ba ye kanye wa ni wo fe ni wo ya jo shi 1P wa I'm seeing the People's Forum live. If you could be in your neighbor, Gassan municipality now, ya bedu has. They say ya weaponano, ya start if you baby a baller no one, Emma Mutre, or how a baller no Edemaya, ya baby who baller no said ye, a pia eco guapunum, or Makopo Swaba.
ye go so twen ahoma no maboa bi say adwuma no nya easy sa wow and ya mo twen no boko he hu te say de easy no well your brother bakwa if you no pa ye ne na nante sa ono na cheche krom ye mfa ha me ye mfa ha I was say kwa ha na me ne ntwetwe nkomo chairman frozen me did father sana fishermen ni mana moto na mo kan no ampa na the whole thing is say abandon hwe kokobete impunano mo a tourist base na blonini outside is near about me weekend ebe the weekend wa na one thing is a ball and we can want some sa ya can want some sa ya ka se sia MC on me ya catch you environmental earth ya catch you service I work gas out omo concern about cleaning sanitation ya catch you nya enti we e tietia ya bon pa say abanu a government appointee omo ye area gas out omo bra na mbe hwe wa na sanitation mini e wa no na esuntwa epinu ayakache no MC yakache no so omo bra na mbe hwe sa bola no na no kwa head of families omo ye meet ye frɛ epinu be hwe fefe catch them up to now omo ba enti kokrobite area no mu na oji a se na so na to no udwa na so ewi abo a na set nu area nya enti ye pe kokrobite yie enti na yedi Adom TV ni join news for aba se omo telecast no mo advocacy da issues my e wo kokrobite na kokrobite phantom papa enfra right Mate me bacho me hu another channel wa ha otu say bola no egum na obaha oh my goodness na sa ha nyina de bola e wo ba bia o obehwe bola ni bi so ne sum ha no e bi so hye kire ha na ze bola ne de oba kokrobite eye beach na no ha de a ba bia eye bola the people's forum aye de bro live enche ye bese akọ epona no na afei yama camera no a capture me bacho ye bola ni bi na nsio na yire de ne ba no na ye nhwenti sei na bola no nsio no efa no e de ne kop num na afei aha na hu se e deda eponani a ekono and they say ana ekoso ewo kokrobite ha in fact ya de a eni enyan pa medical kan say oba kokrobite ha baby a ye frɛ ho agyanan omunni bi enti baby a bola no wo eponano enwura kakra na ewa ha no awon say gya kwabra ne ade achi ase de tie bia so tumi gya onan wakɔ na wakɔ akokoto ho wa ye ne fine owia na afei wasori na okofie we nyina e de yare ba o te se na omo kase mosquitoes e ade antontom de omo fa ne kwa e wa ha e ma mofra no e yare pa ye ba mi hu any health center anase bibia e wa ha enti ebisa se obi yare a ehefa e na ye omo gya yare hwe the people's forum kokrobite yem post wa ha studio take over yes aba there are a lot. It stretches from environmental to education. You know, for environmental, it's just that the field here. We want, we share. We will have a container to dump all these things in it. And then more to that, the edification. The government, in the initial time, came out with a lot of projects that they are constructing toilets for the whole communities in Ghana. There's one that's just adjacent to the police station, which the government constructed. I personally followed it up at the municipal assembly, and they told me it is not their project, but it is the project of the regional coordinating council. I followed it up to the regional coordinating council, and up to now, they've not done anything. And I'm challenging the minister, that is Minister, Greater Accra Regional Minister, Honorable Henry Kwoti, to go into their records so that he can complete this thing, because our people defecate on the beaches, which is not right per environment. It's not right. And so I'm challenging him so that he comes out and check in the records and make sure they come and complete this project for us. It's there. It's there. They've not put, I mean, the finishing part, they've not done anything. And 1 year, maybe there will be another election, and they will come to us that they need our votes. Secondly, the education. On the education side, the school we are having here is in a deplorable state, and we want them to come, especially
Henry Cote is the one gearing for Greater Accra. He's doing for Greater Accra. So probably he need to come up and then facilitate all these things, and then we get things right. You can see on the beaches, when it rains, all these rubbishes flash into the water, and probably that's where the fisherman is also complaining about their catches. Okay. With the environment, Okasafa Bola no Moko Municipal Assembly went to me and requested for that big containers and the Bola and Begum. For them, they know what it is right, and they need to do the needful. This is Kokrobite, which is under their jurisdiction, and they know it is not us who will come and place the request. It is the environment department who are responsible for all these things, and they need to come and do it. If they are not doing it, then there's a failure on the side of the MCE. Honorable Stephen Nyani, there's a failure on his side because he's not able to supervise the work that these people need to do. Is to supervise so that those people do their work well, so that we can have, and maybe, I don't know, recent time more he has left his core job and then coming into chieftaincy issues and those stuff like that, which probably is not right on his side. He should come and do those things. We are not to go there and go and place requests and do stuff like that. We've complained a lot. So I think they need to do the needful, and then things will be done right. Other than that, that's how we are going to face things up. What's your secretary? You said you are secretary too. To the chief of Kokrobite, Neofe III, the Obrimpon of Kokrobite, per the Chieftaincy Act, 2008. Act 759. Yeah. We are secretary to the Kokrobite chief. Indeed, what to the Numutio Aka or Hawa or Mofisi, our community name. As I call it on the Greater Accra Regional Minister, say the public toilets are now more constructive for the people in the community in Omombra, na Omombe completely. And I face Municipal Chief Executive. And him for some as I say, or then in gym instead of Najuma and what's all Sheso, a idea a Mopa. Kokrobite, Gasalt Municipality, Greater Accra Region, the People's Forum. Adom 106.3 FM, Adom TV, Medin Kwesi Asempa. Eti Kwesi Asempa na eteneka ede free eye enkran Kokrobite. Consensus ya ewo wonom enwura ya ajepo akentenso eti ama apofo ekọ so mokwa koyinam a wonya nam se ne osenka otimi eyi ne fa. Consensus ni bi na manfo express ede akire aban penefo. I think most of the course no air call the amount of Greater Accra Regional Minister. Yes, so no really any sobeshe amad na ye say am pon force ye emra meye or your son be am for etiko Kokrobite so no. O masum betimi adwom kakra e de free fi ya adwom mbontemu akenteso. Utie ye trafo penny edema ohine yo Kokrobite asmo kan say abanam sini no so sebio afade ato no so ade oso hwe ebu ama mpuntuo eba the mensni emunu nya no woye yese ahensem ena abana msini ahensem emfa ne ho enka woni chefa ewomu ode ne hune ewrewrem no wajai the development of Kokrobite ye what mensni emuti other issues so akrope apampedifo aka ho say believe say abampedifo betu na mona ne yesefata no watimi aye area for my say patch 3p garlic mixture and so any what to announce and ona ITTT to be as announce na chi o maka say announce onye nipa onye police no ka be soja and o ba yiro panchi we ye kire o say moja o say die fusane efru tinwe so abepe wona so ase no sa moja no entimi enko emase ne yesefata se moja no entimi anko nipa akwa ne ba bia anko ankohie mu yi a ene kofa sa ansatiti ye de ba na mu no na afi any stroke enjuje ade ena enam se da wo hie do betimi aboa na sa entini na moja entimi enfem no efini keka obi abasa entimetimi yi ede afro no hodo eye 3p garlic mixture 3p garlic mixture eno na wohia na etimi aboasa na be ya obagina wona so ye pa oba so pacho oboso so na so konfichire na obunsa na wote yawo maka cho so oba de se sebi oboso so na se emoja fi efiri ho aba moja wofro ahwe ni padwe no ma enkeni kwasa wote yawo ebi muti yawo kakra ba ebi mu de poto ka se abnormal ebro so etra so
ene che say yade bi akohinta ni padwane ba bi a etima se moja no efla na washa say o ti pain wo se bi waya so wonum ene kwa say ba ne sa unya 3p garlic mixture na etimi abo se na be ya obetimi aflo ye na fuanum timo so ba etimi efrebu wa bese na ansa na ne de atwa mesre wada sa moja na aka no sa fa ne ko ni padwane mu na etie unya 3p garlic mixture na pie ni nyina efri ni padwane se da bia no so kobotoa bi enko fa fiber ne ya do bi emeto oni padua emu Rebeto ewo Okaishi Coffee Sam and Kings Walk. Kumase for ni enche Danny Herba na fe Colinac. Afe ho for enko Abet Sam Herba. Takrade enko AA Mensa na fe sunyane for enko Greenlight Pharmacy. Bieni a frame 0248 928 824. 0248 928 824. Kai say 3p garlic mixture no there be a ehye ne glass bottle emu and asenso de red akava ehuna bo se garlic enso edamba na se enye sa de tia na osan ho akose na be ya yemfa asokwa enkoda no achenchira mesede wada uye ni sua ne ya pese osua de ko animu ma odi sua osua so wie peyo ede ma odi a zest consort na ba ede amawo obi oni zest consort enam etuala mo bia gitum se ampa sa wo ka bia ba ko abekọ akonye nti abetimi akonam so esuade wo amonone enkanka UK ni US dia zest consort say IELTS na pese otwere say SAT GRE na pese otwere zest consort adormenti obetimi atwere ama watimbo kra pass na o madormenti Ghana de over 2000 award UK ni US esuade ebi su kuta scholarship edi say woto na so pa amonone de suasua na say wan ko zest consort dia na mni ma bia woko aye no to nchen ya wo ajapade bi auto mi se fie bi se car anampo wo pe bi ato Frezes consult 0555 631 633 0555 631 633 Zest consult say excellence is our hallmark. Say you ko na so asem my Mpensenpensemu na ye de People's Forum Jumadi ebrewo omna so asema Jumadi nyina etimi ewie peyo na ko ede mamfa ncha kese enko emfama abana msini yewo Asante Mampon owura Thomas Apia Kubi se ohun eyede mepa chomesede wada banu nkomo wabrante de manem frame onabo srawo manem frame why wa onwiane me to ade ase wa onwiane me etima wabrante en one frame na nkomo na ehya ase no yetimi enwie ne peyo bibu mu ase ya no penso sa chia da sebre osei bonsu ya otoso mienu no oti sikadwete akonya kese eso da sebre ano penso onana mechiawo na sebi enye ba bia o se mechiawo den so kremo ose abasa akwalo pe nyame nhirawo na namwan koso nyakese na wahini entre wahini enye kese wahini enimu wahini enwie peyo yamenton koso ma wahoden enkwatenti ya hoden ewom ehirawo da bia dasbre osebonsu ya otosmienu Asante Mampon hini enemekas na sebede Asante Mampon hima nana ajakoma difie nana ajakoma difie otosmienu so na mechia one anope yebeko ba pacho hwe sa promo we sesiye na yemfanse nyakopon ya admo china ebese de ahia e obedwam dwumede so medin de akwasi ensia